mo akwaba mbradia erichogodo izino eye the fantidol ma yekwhwe nsama orichogo o Adom socials no dezana ye bezinka na yakọ East Legon accident case na owo court oye court ahede stalifu amwako ne ba behimba na orichu nhyen no onko atetine bia for 6 months na awofo no so want to 12,000 Ghana cedis ma yekwhwe eza okodo owo hono name mono ya mi pompa yese be me bedu a embrane business san osin twin kuni pa ni through reckless driving nenko bani say but embrane na se we ntino mofra mebie na wohwere hono nkwa no ekro na ayete nka wo honom no ma menje wadwenkyere mfa adam nsemi ho eku abrago no se ono onya happy kra nenyo nje za court no okay there abofo no nko for 6 months was the 6 months no ohunde usa dodo Alex ayiribi no ose you know ohunde onyaza justice wa prepare ye akodo kra nto no ohunde de bi za court ken no onye court nya adwen justice obo ose onu ohunde mpono de se nenyo je atembu no ho anade nenyo nje atembu no ohunde o de oye jaja otna egwomosi dem ngina ye no ye ka bibiara je cheno sande mbra oda nanyim no na ohwe ho ozebua atan so no so na adwenkyera ozebenye ma ye free honom na yenko efia nkwanta oye president Akufo-Addo ne start wosi honom ab obi ekokotu nenentu no apolitifo ahyase de worye nhwehwem ho ma yenko hweza okodo wo hono ebe kanade onya depa o de yesuso because enfande enin kofo ye ne nyaadinde ko de we ndem ba wanya yari omde kwa no nyemie enwa ni state wasiwo enko intino ma yenje wadwenkyere mfa da minsemia okodo no ho na kofi ose you know opedo bisa pade nti yebotum na yeje da menyamenyemei ewo krom hade ananti no so na adwenkyere a was benyin was bisa sam de nti yebotum na yeje anana na boaten ose won fa CCTV nko bobo around dem ro be obi ko ho a yebotum na yehu nyimpa okon ho nti no na boaten na adwenkyere o da ma asemi ho enyen ye free hono ma ye nkohwe abrente be a nyipa bi susu de ala adwunumo enkaun ye na okwekopoe mo wo mbrahye bedwom ofa so bubu oye nkofo hone hye no oyaza police fo ache no ma ye hwe za okodo wo hono nti no da misemi yokodo wo mbrahye bedwum a wasay V8 no nye nshan awodo a na wo honom na benyin aka no se ono opedo bisa pa da nti no abrenti abazepa no ohye no nkran motum kwekwaye bibia otedam nti no ono oribisa asem obi amponsa ose akwa deka ono chedo opedo chede yanhwa na webubu ka ono ezamande onje na ontua nti no baby wa yedu no ma yen kwhwe hen video of the day. Wapi shango ya mshua, wapi shango ya everybody. Intino ahana mizi De3 Guo no midibesi bamazana nyenzi nsaudo hoye social media handles no do Facebook ya Adom TV Extra, Instagram ya Adom TV, TikTok na Twitter Adom_TV. If you man kwa tema closing some keno bosodo.